što smo i u nekoliko navrata već najavili ovog jutra, govorimo o saradnji Zavoda za vrednovanje kvalitete obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske i nastojanju da se ta saradnja unaprijedi, naročito u oblasti stručnog usavršavanja, ali čućemo mi i u kojim drugim segmentima upravo u nastavku kada počnemo razgovor sa našim sagovornicima. Sa nama je Slađana Tanasić, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, i Boris Stojkovski, vršilac dužnosti direktora Zavoda za vrednovanje kvalitete obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Dobro vam jutro i dobrodošli u izborni program. Dobro jutro, bolje vas našli. I dobrodošli u Banja Luku. Hvala vam, pozdrav svima u Banja Luci, u našoj Republici Srpskoj. Divno je biti ovde kod vas jutros. Vjerujem da ćete biti saglasni sa mnom da ipak prvo pitanje postavimo Slađani, s obzirom na to da, evo, pratimo često i koliko god smo u mogućnosti sve što se dešava i u Pedagoškom republičkom zavodu, a boga mi i vi se trudite da imamo zbog čega da govorimo i zbog čega da vas pratimo. Ova saradnja je postojala i prije. U kojim će se segmentima sad gledati da se unaprijedi? Pa ovako, prvo da kažem da je saradnja dakle postojala između naša dva zavoda i mogu reći da je Zavod za vrednovanje kvalitete obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije bio naš glavni oslonac kada se radi o maloj maturi i realizaciji, odnosno organizaciji i realizaciji eksperimentalne male mature u Republici Srpskoj. I naša saradnja se nastavlja u tom smjeru. Naravno da će biti unapređena. Ono što je specifično jeste da je u Zavodu za vrednovanje kvalitete obrazovanja i vaspitanja u prethodnim mjesecima došlo do promjene čelnog čovjeka, dakle vršioca dužnosti direktora tog zavoda, i da smo evo u posljednjih 15-20 dana on kao predstavnik svoje institucije i ja kao predstavnik Republičkog pedagoškog zavoda obavili niz sastanaka na kojima smo analizirali sve ono što je dobro iz prethodnog perioda i definisali neke smjernice za dalje djelovanje. Jedan sastanak smo dakle imali u Beogradu, drugi u Istočnom Sarajevu, i već u Istočnom Sarajevu smo definisali neka 3 smjera. Jedan smjer jeste upravo mala matura, drugi smjer jesu digitalne kompetencije nastavnika koje su prosto neophodne za sve nastavnike koji realizuju nastavu u ovom sadašnjem momentu, i treći smjer jesu obuke nastavnika, i to za ovu prvu ruku. To su obuke nastavnika vezane za čitalačku pismenost, ali i matematičku pismenost. Čitalačka pismenost, odnosno obuke, su već realizovane. To smo već dakle probali, i to u decembru 2024. godine za 25 učitelja grada Banja Luka, a sada u nekoj daljoj saradnji želimo da to proširimo na sve škole u Republici Srpskoj, odnosno sve učitelje, i da kažemo da je kao plod naše saradnje da imamo i 2 priručnika, jedan priručnik čitalačka pismenost, drugi priručnik matematička pismenost. To su priručnici koji će nastavnicima omogućiti da kreiraju za svoje učenike zadatke koji su vrlo slični onim zadacima koje nalazimo u različitim međunarodnim testiranjima. Jedno od tih testiranja jeste PISA testiranje, i koje kod učenika u stvari razvija tu čitalačku pismenost s jedne strane i matematičku pismenost sa druge strane. Izuzetno su dobro ocjenjene od strane učitelja koji su učestvovali na obukama, tako da se nadamo da će isto biti prihvaćeni od strane drugih učitelja. Mogu slobodno da kažem, znam, pošto vas pratimo, kao što sam rekao, već dugi niz godina i sve ono što radite, da je ovo zapravo nastavak jednog dobrog trenda. Sve više obuka, sve više edukacija i sve više pokušaja da se sav materijal, čini mi se, približi učenicima i u nekim novim tehnologijama. Tako je, upravo ste. Ono što je naš primarni zadatak jeste da to usvajanje znanja pomjerimo negdje sa usvajanja sadržaja, a da u stvari idemo na usvajanje znanja koje će učenici usvajati kroz neki svoj istraživački rad i dobiti funkcionalna znanja na osnovu kojih mogu da razvijaju vještine i neke kompetencije koje će im dalje služiti kako u školovanju, tako i u realnom životu i snalaženju sa svim situacijama. Borise, da vas pitamo, kako su iskustva u Srbiji po ovom pitanju? Ono što je jako značajno, to je da mi sada u Srbiji imamo čitav jedan proces ponovo usavršavanja samog obrazovnog sistema. Završili smo izradu novih standarda, učeničkih postignuća. Mala matura je evo završena
u najboljem redu, sada prvo ova krajem juna, onda i avgustovski ovaj dodatni rok, to je sve prošlo bez ikakvih poteškoća u Srbiji. Kao što znate, mala matura postoji sada već, možemo reći, sigurno 1-2 decenije plus minus, kada se to pogleda, i to je jedna uhodana priča i koleginice i kolege iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja imaju enormno iskustvo što se toga tiče zaista. I ja kada sam došao 22. maja u Zavod i sam učio uz njih i usvajao neka iskustva, i evo sada je prilika da ta iskustva podelimo, a sa kim ne, nego sa Republikom Srpskom i našim koleginicama i kolegama ovde. I da nastavimo dalje. A što nam je važna ta mala matura? Ja vjerujem da mnogi naši gledalci sad nisu imali priliku da polažu malu maturu. Da, nisam je ni ja polagao. Pa evo, čisto malo da objasnimo taj koncept, da naglasimo. Mala matura je onako kolokvijalan izraz. To je u stvari završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja. To je ono što je maturski ispit. Mi kad kažemo svi matura, ciljamo na ono na kraju srednje škole, jer svi smo to negde polagali. To je sve uvod u taj veliki projekat državne mature koji menja i prijemne ispite, i to imamo na fakultete. I to imamo zaista svuda i u okruženju i inače po Evropi, a ova mala matura takozvana, zove se mala jer je u pitanju osnovna škola, ali njena ozbiljnost je izuzetno velika. I kada govorimo konkretno o Srbiji, testovi za malu maturu su strogo poverljivi, radi se o izuzetno bezbednosno značajnim dokumentima i bezbednosno značajnom poslu kada je u pitanju priprema testova za malu maturu, njihovo štampanje, distribucija i sve. I to je jedan zaista ozbiljan proces, jer on menja upis u srednju školu u smislu prijemnog ispita. Đaci se pred malu maturu odlučuju, prva, druga, treća želja, koju bi želeli srednju školu da upišu, i na osnovu tog svog postignuća na maloj maturi, plus naravno sam prosek, kako mi to zovemo, odnosno rezultat na kraju školovanja i tokom osnovnog školovanja, mogu da se opredeljuju i da upisuju željene škole, stručne škole, gimnazije, ko je već za šta se opredelio, i zbog toga je ona toliko značajna. Ona sumira to znanje na kraju osnovne škole iz srpskog, matematike i taj kombinovani treći test. Ranije je to bilo, sada se bira jedan od predmeta. To su fizika, hemija, biologija, geografija i na kraju moja istorija. I onda mogu đaci, tako je bar kod nas, đaci mogu da biraju. Ovde za sada, koliko sam shvatio, je samo srpski i matematika, što je negde logičan početak, jer to jesu dva bazična predmeta, a vremenom i kroz ovu našu saradnju i mi ćemo nastojati, odnosno koleginice i kolege iz Zavoda koji će direktno da vrše te obuke, da se stvari što više unaprede i u toj digitalnoj sferi, ali i u ovoj konkretnoj sferi polaganja male mature. Zanimljivo ste stvari pomenuli, pogotovo da je to poprilično zahtjevno, s obzirom da se radi i o, da tako kažemo, zaštićenim dokumentima, i tu treba da bude jaka provjera u svemu tome, pretpostavljam. Možemo li mi da odgovorimo tom izazovu? Pa mi možemo da odgovorimo tom izazovu, i zbog toga Republički pedagoški zavod i radi eksperimentalne male mature, iz prostog razloga da svi negdje naviknemo i na sam proces pripreme, ali i organizacije, dakle i realizacije male mature, i da svi dovoljno razvijemo svijest o tome da će ta mala matura da utiče na upis učenika u srednje škole. Ono što bih ja dodala na ovo što je govorio kolega jeste da je ova mala matura svojevrsna provjera kvaliteta. Kvaliteta usvojenosti očekivanih ishoda učenja koji su definisani nastavnim programima, i ukoliko završavate jedan nivo obrazovanja, to je u ovom sad pogledu osnovna škola, odnosno osnovno obrazovanje, onda se svakako očekuje da vi kao završeni osnovnoškolac u stvari imate određeni nivo znanja koji je neophodan da biste nastavili svoje školovanje u određenoj struci, odnosno određenom zanimanju, određenoj konkretnoj školi. I prosto ono što često čujemo u javnom prostoru jeste da imamo jedno nerazumijevanje i roditelja i učenika, ali boga mi i nastavnika i škola o tome šta je ta eksterna provjera učeničkih postignuća, ili evo nazvana mala matura. To jeste provjera kvaliteta našeg obrazovnog sistema. Nama daje i kroz ovaj eksperimentalnu realizaciju daje nam mnogo podataka o tome šta mi kao obrazovna institucija možemo da unapredimo u našem sistemu. A u čemu se sastoji taj otpor ili ta kritika? Šta je problem? Jel smatraju da je to nepotrebno, suvišno ili...
Ne smatraju da je to nepotrebno i suvišno, nego smatraju da je nepotrebno ovoliki period da bi se u stvari uvela ona kao obavezna mala matura. Ali evo čuli smo da to nije baš jednostavno. To nije uopšte jednostavan posao. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja ima gotovo zatvoren sistem realizacije, odnosno organizacije male mature. Oni imaju svoju sopstvenu štampariju i samim tim odgovaraju, apsolutno je tajnost samog testa. Kod nas je uključena kao štamparija službeni glasnik, gdje mi u stvari pomoću nekih procedura koje imamo interno definisane obezbjeđujemo dakle sigurnost, ali svakako ta sigurnost mora biti podignuta na jedan viši nivo i upravo će to biti predmet naših razgovora u nekom budućem periodu. Ono što želim da kažem jeste da se mala matura mora realizovati ukoliko ona bude obavezna. Ona svakako ide nakon završetka nastavne godine, odnosno nakon onog datuma kada je školskim kalendarom definisano da učenici završavaju osnovno obrazovanje. Dakle, to i jeste kruna tog njihovog osnovnog obrazovanja. Dobijaju u jednu ruku diplomu, a u drugu ruku dobijaju potvrdu da li je ono sve što je navedeno u diplomi upravo onako kao što je navedeno. Tako da, evo i škole, i mi smo sugerisali na savjetovanju direktorima da prosto moramo svi da osvijestimo da je to značajno i da se sami nalazi kako u diplomi i svjedočanstvima, tako i u nivou postignuća u maloj maturi ne bi trebali razlikovati. Ili bar ne mnogo. Ne mnogo, tako je. Jako kompleksna stvar i evo rekli ste da imate u Srbiji iskustvo više decenijsko po tom pitanju, ali kod nas to sad sve nekako mislim da očekuju i roditelji i nastavnici i đaci da to, kako bismo rekli, dok puknete prstima bude završeno. Koliko je realno taj proces ozbiljan i koliko negdje po nekim procjenama treba da bi se implementirao u punom obimu ili u punom kapacitetu? Prvo, izuzetno je ozbiljan i tu nema dileme, jer zaista se radi o svemu ovome što je koleginica lepo sumirala, nečemu u čemu je pre svega dete. Deca su u centru pažnje i njihovo znanje, a samim tim i kvalitet celokupnog osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Srpskoj ili Srbiji, ako govorimo iz ove, ali pošto je implementacija i pitanje ovde Republike Srpske, naravno. Dakle, to je pitanje celog osnovnoškolskog, ali i celokupnog obrazovnog prosvetnog sistema Republike Srpske. Dakle, ogromna je to i ovako kad kažem, to zvuči onako... To je kao, meni se čini ovako kad razgovaramo da je to doslovno izmjena u samom fundamentu čitavog sistema. Tako je, jer vi sada imate nešto na kraju svog školovanja koje je velika promjena, ali vas istovremeno i kao roditelja i kao đaka i kao naravno kao nastavnika, tu su i naše kolege koji su medijatori između čitavog tog sistema i same dece i sprovode. Mi u zavodu imamo na hiljade saradnika među nastavnicima u bukvalno čitavoj Srbiji. To uključuje i nastavu na većinskom srpskom jeziku, ali kod nas postoji još 8 jezika na kojima se izvodi osnovnoškolsko obrazovanje i svi oni imaju pravo na polaganje male mature. To dakle uključuje i prevod i prilagođavanje kad je u pitanju kad su maternji jezici, to su potpuno novi testovi. Dakle, hiljade ljudi sa terena, nastavnika je u Srbiji u tome uključeno. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je tu da koordinira, da nadgleda i da nam bude u fokusu, da to bude sprovedeno na što je bolje mogući način i, što bi se reklo, da prođemo neokrznuti kroz tu Scilu i Haribdu i svakako da treba ljudi da shvate ozbiljno to i ovde u Republici Srpskoj. Dakle, to jeste nešto što je jako značajno, to treba da budu svesni i roditelji budućih osmaka i ovi koji su sad upisali i oni koji imaju sada decu, recimo 5., 6., 7. razred, to moraju da zaista prelome, jer to jeste nešto što je od ogromnog značaja sutra. Ali je li to sad malo veći pritisak na đake? Sigurno da je. Znamo da su naši roditelji jako osjetljivi na svoje učenike. Danas se i nešto slabije ocjene ni ne tolerišu baš tako rado i tu ima mnogo nekih problema. Ja mislim, čini mi se, bar kad sam se ja školovao, nije bio problem i da bude neka niža ocjena. Na kraju krajeva negdje je prebačena odgovornost na same đake i učenike, šta će da budu u životu i koliko će dobre ocjene da postižu i koliko će da budu manje
marljivi, vredni i šta ih čeka. Danas je sve, čini mi se, u rukama roditelja. A roditelji su glasni, moramo priznati. Da, to jeste uvek i pitanje, ima problematičnih roditelja, to smo imali prilike da vidimo i u poslednje vreme pogotovo, ali to jeste nešto gde moraju i roditelji i nastavnici, a boga mi i đaci, dakle, deci treba to predočiti. Naravno, tu je motivacija, s decom treba razgovarati, zato su tu i roditelji, tu su naravno i razredne starešine, nastavnici, koji treba da ih motivišu i da razgovaraju sa njima, da im pokažu i objasne zbog čega je to toliko važno. To je on, dakle, opet govorimo, celokupan sistem. Mi smo tu da pomognemo svojim znanjem što se tiče tog sprovođenja, ono što je gospođa Tanasić lepo rekla, i tog stručnog, najužeg dela, i tehničkog, logističkog, same organizacije, sve ono što je i u delokrugu zavoda i što je taj negde moment gde naša dva zavoda su kompatibilni, ali to ne može bez povratne informacije. A povratna informacija je iz škole, iz školskog sistema, tu su direktori, tu su nastavnici, učenici i naravno roditelji. Svi moraju da budu svesni koliko će to sutra biti jako važno za učenike, za decu Republike Srpske da idu dalje da se školuju. I mislim da možda i nije loše. Nosimo svi različita iskustva, ali vrlo se dobro sjećam i tog kad dođe vrijeme upisa u srednje škole, pa mnoštvo učenika i sa dobrim ocenama nisu baš sigurni do onog posljednjeg momenta časa gdje bi nastavili svoje školovanje. S ovim stvarima to se i tekako mijenja. Da, oni moraju da razmišljaju pa po nekoliko meseci unapred najmanje šta bi želeli, da malo i počinju da shvataju i kontekst vremena, možda i ranije nego što bi trebalo, i da ga sagledavaju gde žive, u kakvom svetu žive pre svega, u kojoj civilizaciji živimo i šta je to što njih, gde se oni osjećaju dobro, šta im ide bolje. Ima deca koje se rode za matematiku pa rešavaju te zadatke, ima mi koji smo za društveno-humanističke nauke. Jasno, jasno. I to je nešto što treba negovati kod dete. Ali čini mi se, smanjit će se broj onih, da i tako žargonski kažemo, zalutaju u neku školu. Da. I to je isto jako važno, da se što više njih, a ogromne su procenti u Srbiji, to ide i preko 90 i nešto posto đaka koji su upisali upravo ono što su želeli, ali to je sad već jedan uhodani sistem. Sada dete koje je ove godine sad pre koji dan upisalo prvi razred, ono zna da će, ti roditelji znaju da će to biti mala matura na kraju 8. i to je sad već nešto rutinski. I bitno je, znate, prvi mačići se u vodu bacaju, ali onog momenta kad krenu da plivaju, to će ići mnogo lakše. Već za koju godinu u Republici Srpskoj to neće ni biti tema sem tih dana polaganja, kao što je to recimo u medijima u Srbiji. Na dane kad se polaže, to je važna vest. A sve ovo pre toga, ove pripreme, obuke, edukacije, sve ovo gde u stvari mi sarađujemo, to nije u toj meri u fokusu javnosti. I tako će biti i ovde, verujte mi, vrlo brzo. Važno je zato da govorimo o tome i da pokušamo da demistifikujemo čitav ovaj proces. Još jedna važna stvar se tiče ove saradnje, a to su digitalne kompetencije nastavnika. Hajde da malo iskoristimo koji minut da pričamo i o tome. Na kakvom su nivou naši nastavnici, jel se služe? Jesu digitalno pismeni, oni stariji, oni mlađi podjednako, i šta se tu može bolje uraditi? Pa pazite, kao i većina stvari, sve je ostavljeno vašem ličnom interesovanju. Do sada bilo. Ono što mi želimo kroz ovu saradnju jeste da upravo na nizu sastanaka koji će održati radne grupe kako jednog zavoda, tako i drugog, u stvari razmenimo iskustva, da anketiramo naše nastavnike, da vidimo na kojem su oni nivou, da organizujemo obuke koje će upravo polaziti od onog nivoa koji njima odgovara, što znači da to neće možda biti jedna obuka, možda će biti na 3 različita nivoa, početni, srednji i napredni nivo. Dalje, u fokusu nam je da vidimo koliko su naše škole opremljene sa svim tim sredstvima koje mi od njih zahtijevamo da ih koriste u samoj realizaciji i da se potrudimo sa druge strane i da utičemo na ministarstvo da se pokrene opremanje škola i da se nastavnicima olakša... To se dobra saradnja sa ministarstvom. Da, jeste. I da se olakša na taj način, a onda ćemo nakon utvrđenih tih činjenica formirati, odnosno planirati i praviti neku agendu i definisati koliko će trajati obuka, gdje će se realizovati i slično. Ja bih samo dodala za roditelje. Ono što ja veoma često imam običaj da kažem u svim obraćanjima, kako nastavnicima, tako i direktorima, kažem da roditelj uvijek ima
pravo da nije u pravu. Zato što nas vodi isključivo kao roditelje, nas kao roditelje vodi ta potreba da zaštitimo svoje dijete. Ono na čemu trebamo da radimo zajedno sa nastavnicima, a nastavnici sa roditeljima, odnosno škole i roditelji trebaju da sarađuju, da prosto formiraju jedan saradnički odnos i da roditelji imaju povjerenje u škole. Dakle, ocjena koja ne predstavlja realno znanje je u stvari samo ocjena na papiru, koja će u nekom narednom nivou školovanja pokazati da je to jedan veliki nedostatak i jedan veliki problem sa kojim će se suočiti dijete koje je tako prezaštićeno i to prosto je potrebno na neki normalan ljudski način, pun razumijevanja da se objasni i pojasni roditelju. Tako da škole i roditelji nisu ni na kakvim frontovima drugačijima. Oni su svi usmjereni ka djetetu, odnosno učeniku koji ide u školu i njihov cilj je zajednički, a to je dobrobit učenika. Dobra je stvar što nam se, čini mi se, vraća ponovo u neki trend i u modu, da su nam djeca pametna, da idu na razne olimpijade, takmičenja i od tamo donose sjajne rezultate. Imamo takve primjere u Srbiji, na naš ponos imamo takve primjere u Republici Srpskoj. Vama mnogo hvala na izdvojenom vremenu i što ste bili gosti jutarnjeg programa. A mi ćemo iskoristiti priliku da kažemo da ćemo pratiti i ove dalje procese, upravo i zbog naših nastavnika i roditelja i učenika koje sve redom pozdravljamo i ovoga jutra.